Ngi pediang sengobhai pi sachisen syaga MCS Gospel Preaching Channel. Bat ke kubor ke bang yuan rak mta ke sengi kedai sepang ke nong shun ke bak hadu. Ke ketenu blai ke ong baka nong shun ke bak hadu kedai ke jingyap. Dat. Ke nong shun ke bak hadu ya ke ba ublai un sependo ke long ke jingyap. Ngilak ban syam neng kong korin. Kat san ar penriu. Ke jingyap ha ke negamet kamdai ke ai. Hanrei ke day ke ba ublai ulebu uput. Ha ke jing imbriu. Ke ba ha ke dok. Kat ba ubriu udang don ha selapur thai. Udon ya kamet bekenja dok. Physical body. Bat kane kamet bekenja dok kamla ban leit rung sebeneng. Namar kamdai ke bekenja beneng. Hanrei ke day ke bekenja perthai. Nadu basdang. Nadu ba ublay ula thau yu ubriu. Ula dep ongkum ne. Naba naga deumet melong. Bat syaga deumet men leit pai pat. Genesis lai khat kendai. Men ba ublay ula bu yu Adam ha keper Eden. Ublay ula thau yu naga deumet ke kendau. Bat ula persat hagi tliu kemut jongu. Ia gajing persat ke jingim. Uta ubriu ula dan ke mensem baim. And the Lord God formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man become a living soul. Ngilak ban Genesis ar nyo. Hanrai ngiyo ipat badai syaitan Lucifer, ubala penjat yaga keper Eden. Hakaba ubriuru ula kokngu ya syaitan. Daga babam ya usok na uding adong. Ublay ula bitar omtang ya syaitan. Hanrai kumju ru ya ubriu. Lawan ke jing tim na ublay. Hakaba ublay uhaban ong ya ubriu. Naba daga deumet melong. Syaga deumet men lait pai pat. Hoi ublay ulak ban pendam no ya kata ke jingyap. Hanrai ula buk pat yaka. Nesya ya ke jingyap. Kum kedak ke jingtim. Naba ubriu ula rengkang sisen na keper Eden. Peknang bakan omlong ke jing serong yu ubriu. Ublay ula syak yakine ki a ban wan hap wan jia. Upen lek rany ki bestat. Upen telot ki bakrau bor. Bat ki badan bor jong kene ke perthai. Usyak ru ya ke jingyap kebahagan ke met. Bagadok barok kan omyok lek sarong hakmat ublay. Lak ban syam neng kong korin. Iwei ar puprah du ar kendai. Jin lada kamdon ke jingyap. Tang ke jingim sudah. Om tip syuk kumno kena ke perthai kalong mentah. Hanrai kapor kan poi bo ublay un sependuk pendam no. Ya ke jingyap na ubriu. Uji su ukhun ublay ulong ubadan bor halor ke jingyap bat ke jingim. Namar ma uhi ulong utau sok nengkong jong ke jing mi pat. Hanrai mentaya ukris lepen mi pat nagi bayap. Bat ula jia long usok nengkong. Keng na kita kibalayok thiak no. Na ki bayap. Nengkong korin khatsan arpel. Kaktian ublay ko ang syuk-syuk. Namar kumba da ubriu la jia ke jingyap. Kumta da ubriu ru. Kajia ke jing mi pat ya ki bayap. Namar hau Adam barok kiyap no. Kumta ha ukris on penim ya barok. Nengkong korin khatsan arpuweh du arpuar. Uji su udai unong penim. Un sependuk no ya kawai ke nong syun bakrau tam jong ubriu. Kata kadai ke jingyap. Kejinggeli mentah kalong lano kata kepor. Hakaba uji su ukhun ublay. Un sependuk no ya kejingyap. Kabalong kenong syun bakhat du jong ubriu. Kakten ublay kayuthuk syai kedar bakata kepor kanjia. Hapok kata kesyihajar senam. Kejing sensyar uji su krisken. Hakaba keduriau kala IT no. Ya kibayap kibadan haka.
bat ke jingyap bat ke Hades. Kila IT no ya kita kibayap kibaladan haki. Te lebih syare uway pa uway katkum kijingle jongki. Ya jingyap bat ya ke Hades labret syakapung geding. Kane kalong kata kijingyap ke baar. Kata kapung geding kan. Tejar ubam syamlat ho hakata ke kitab kijingim labret yu sya kata kapung geding. Ngilak pen syam jing pen pau arpeu. Kat lai duk kat san. Kamut nadu kata kepor. Kan om don syuk ke jingyap ke bahakan negamet. Han raitang ke jingyap haka mensim. Namar bakim don kerteng hakata ke kitab jong ke jingim. Komtaan beret yeki sedujok kepung geding. Kabalong ke jingyap ke baar. Jing pen pau arpeu kat sao. Komta ke jing penduk no ya ke jingyap. Kabalong ke nong syun ke bakrau. Kan jia hadin kinyau senam ke jing sensyar umrat klau. Kabadai kepor ke jing jenjar ba kabang ikot ke Great Tribulation period. Tang syukut ke jing sensyar umrat klau. Uji sukres un sensyar syihjar senam bat syabam jukut. Komta nadu kepor jong ke syihjar senam. Ublay un penduk no ya ke jingyap. Kendiat nadu kepor jong ke turoy kebesan. Balapan sawadaw angel jong ublay. Syuaban kut kejing sensyar umrat klau. Ublay unthe ya kejing bitar halor ke khet umrat klau. Te nadu kata kepor hi. Ki briu kinwat ya kejing yap. Henry kinam syamsyu ya kas setia. Bat kin kuak ban yap no. Henry kata kejing yap. Kan phet no neki. Ngilak ban syam jing pen pau khandain riu. Kabamut ba ublay ula penduk no ia ke jingyap baki beriu jong umrat klau. Kin mat ia ke jenjar kordit ba. Hanrai ke jing penduk no ia ke jingyap naga bantaki riu khoj baro. Kan jia ha kata ke syihjar senam ke jing sensyar Jisu Kris. Komta syua ba umrat klau sensyar. Kan wan ke jing mi pat kibahok bat ke jing rong no. Syasuny benang. Baki bedang imru kin amyo amat ya kata ke jing jenjar ba. Ha kata kapor. Ya kata ngilak ban syam nengkong Tesaloni saw kedekot kebekan riuh dukat nyo. Hanrai tang kena ke wai totip. Baki ta ki besak na kita ki bayap. Kem syam le impat. Tat andala pendep ya kata ke syihjar senam. Kene kalong kecing mi pat ke benengkong. Uba sok bat uba khoj. Long uta badan ke benta. Ha kata ke jing mi pat ke benengkong. Kata ke jing yap ke baar. Hapung geding. Kam dan borsyo. Hanrai kin long kin leng dok. Jong ublay bat jong ukris. Bat kin ni sensyar lem badu. Syihjar senam. Jing pen pau arpo san hadun riu. Ublay da ke benta ke buram ke jong u. Amen.